INP channel clear tu te inzain chi bai le vek ule ton tuma po hian kan thei ang to kan an update le photange House of Representative an thlanthar Republican lammi Majority Taylor Greene hi athakho mai House floor President Trump impeachment nial na tur du le du lo soi na tura po khan atang thakop mai Democrat lamin violence an support ani kha kumlit chungin Democrat so thlop na wangin voizali ayatam boina chuak to tual thi thu voisomli ayatam chuak bok Democrat sian dik lo takin tharum thona hen thlopa lom Republican lam hian kan thel mit char zokani ati piap mai ni ani hian January ni som ni pakhat Joe Biden a president atho ni khat niya impeachment article abuse of power wanga phar atumani ani baka hian Tom Cotton te Ted Cruz te Gates ti ang chi te Republican lam politician no pang tak anom ve tu mai ti chuan soi to ang khan he Georgia nu congresswoman hian January ni som ni le pakhata Joe Biden a impeach ani theinan le kha a the lut ve don ta chunia January ni som ni hian inauguration day mananianga president a tho vele impeachment ma chon turin anti boy ve ngal don chuni hi Republican Representative Marjorie Taylor Greene chuan ti hian soya Joe Biden hian Ukraine tran puina ati khotlai sak mai baka afapa Hunter Biden chu indoor pui turin Ukraine anorani Joe Biden hian athu nei na chu ami mal hlok nan amanga Ukrainian afapa Hunter Biden ane nan indoor pui ma chu billion tam tak tran pui na sumpo pe chuak du lovania hei hi thu nei na mansual na lian takani heng te wang hian January ni som ni pakhata paikha ani na turin lekha ka theilut ve don ani ati piap mai Representative Greene hian Hunter Biden a laptop a fin fian tam tak om te kha abe chan don ni om takania China Energy Company te ne na an tho dun na te po kha an tho pui hlui Tony Bobulinski yan Biden chung kwa apu na te mangin soi chua ani don bok ani Greene hian House impeachment pharatum hi a hlo tlin nge yan ring khop maya Republican zong in an support don ti soin American mi pui point corruption hi an ning to hle ni ati zui asoi dan chuan afapain hlok na mu theinan chawa America ram khal du tu hi ramro pui America president ani theilovang ati ani Donald Trump impeachment chung chang te po soi chuakin President Trump hi office a thu ta tangin paithla kan tum ngal chara voi ni ngot impeachment an kalpui to Capitol Hill sa rally nei turin a supporter te asom wangin an impeach ania tharum thona om chan berzo ka chu Democrats te hin ni Democrats party te kutle keber Antifa le BLM te chezia kan revek Donald Trump atram chung hian khopui an hala police an beiboka mimal dor le sum don na te an suasam chiama sarkar thil tam tak billion man huzet anti chevek bokani ani na taka chuan Democrats te wanga Capitol Hills boina khatlengani ati Republican members som lain Democrats te thlopa Trump impeachment and vote chu makati thu soi bok President Donald Trump pai khak na tura Democrats te lam tanga vote petu Republican representative te chuan soisel na an tok chhowe zel ta an mani thangking tu state me pui te chuan an thethiam theimol lo Republican Party mi le saten an president pai khak na tura vote petu te hi election huna an pe chuak ve mai thayani an mahuna ta na poivia wang nikum khan impeachment kha Republican lamatangin tu man an vote lova tun January ni som pathuma miro Republican members somin impeachment an thopani Republican representative Mirinom lo te chu heng Liz Cheney te John Katko Adam Kinzinger te Fred Upton te Jaime Herrera Butler te Dan Newhouse Anthony Gonzalez Tom Rice David Valadole Peter Major tehinni
Liz Cheney hi US Vice President Louis Dick Cheney fanu ni in Republican House member zinga top 3 ani meka drama impeachment vote zinga michal lang perani Wyoming biala Republican Representative Liz Cheney phone to incoming call achat laklofa a email inbox po chiar sen lova omani ten amimal website lampo visitor an tam ple Republican voter tam takin Liz Cheney hi an bedua drama du lo zonga vote thak tamai hi achan an redu ni nge yang Wyoming Republican Party chuan he thila hian thu chua an siam ve nga la Republican Party din na chu chiang hle kan party mi zong hi chuan Representative Cheney thutluk na le athil ti hi kan pom lo burani an tiani November ni thum election a khan Wyoming hian drama an vota Republican voter te chuan an party chunga ni na achel zong chu ban san turin an normek boka Grand All Party hruai tu te hne na po Liz Cheney hi ban turin an phut bok House Republican leader Kevin McCarthy chuan Liz Cheney ban tura nor na hi a thlop hran lova in ban chu kalahun lo ati deu poni mai thei heti chung hian Liz Cheney hi ala tong huai viu maya he ka thil ti hian party ka din mun a hril lo in khom na khan ngai dan in ang lo tak takom tu mai US Civil War no har san na lian ber kan tok me ka chu jok chu kan thlir ngai ni thil dang ni lovin tuna kan boina to me ka hian kan ngai to na le thil ti hi a om jok turani ala ti ta chu ani New York Republican Party chuan an representative John Katko chu an dem thu an puang ve boka Katko chunga kan lom lo hle mai a thil ti hi nat na thlen tu mai ani tuna kan ramin in thren darna to me hi ti top lam ain atipun lun so zokani tin thu chwa an lo siam ve bok heti la hian Katko ve thung chuan January ni ruka US Capitol Hills buaina President Donald Trump enroll na kathnial rule ani lo social media le athu soina zonga thudik lo puang chuaka kha khan boina siam pha ta ni kha atimau mai South Carolina Grand All Party Chairman Drew McKissick chuan an representative Tom Rice chungchang an soive boka impeachment khathop tur ni lo wasin le President Trump an Oval Office lu phata tang khan Democrats te nan ti boy char ti kha kan hreveka Congressman Tom Rice chunga kan lom lo tak zetani ti in thuchwa an lo siam ve bok Tom Rice January ni ruka electoral college vote object tu te zinga khan atel boka US President Changlai Donald Trump chu karliam ta khan ama thlop tu ten US Capitol building lu khunga boina an chua kai noya impeachment atok le ta US President zinga impeachment tum ni machon tu masaber anita ni hi Democrats lam chakna House of Representative nilai ni khan impeachment chungchang a hen debate an neya vote an lani President Trump chuan nikom November thla President thanna neya thil diktok lo om nia asoi fo wangin ama thlop tu te chu lung oi lo na lan tira tharum thona hial thlen tura chau chuak tu nia anpu ani berhi House Speaker kanram hoi Peter Nancy Pelosi chuan Capitol building a helna chuak chu President cho chu ani tin anram ta na mi hlo omani awangin pai thak nge atul ti asoya Republican member 10 khat point drama hi an tran vaklova House in impeachment hi athlopa wangin Trump hian upper chamber Senator an puna chungchang hi ama chon le phot don chunia Senator mun thuma thena mun in an thlopa ngai don ani soito ang khan Republican Senator som pasari talin impeachment thlop lama Democrats member te an vote puyangai dona heti la hian Republican Senator enge mozat chuan a thlop zonga vote an thre don lo nia soyania eng tak angang machu President Trump atam hi karle ni lai ni khiana top to mai dona atam top ma chon Senate chon a chung thu he ngai tu man arin om chia lova maro chu atam top nuwa a trial hi ngai tu chun jom thei chuni thowani Senate in thiam lawa chantir vele ni chuan Trump hen elected office lo thei to lo turin
an block mai thaya hei hi thlenga ni pal hlo chuan kum sang ni som ni pali in thana traman chu atum le mai thei ne soi zong zong hi apui tling thei to don lovani house impeachment vote atlang nu khan kan nong ni lai ni mai khan drama hian video ati chuak vele khania impeachment chung changero asoi lang mi lova ma se ama thlop tu te chu boruak thatak siam tura cha in tharum thona le thil suasam te chu anramin adu lo ti soya ama tan tu dik tak te chuan politics wanga tharum thona hi an thlen ngai lovang atiani enge impeachment omzia sarkar office ami tu po dan kalemo thil tiklo taka kalpui an oma an laka thu boi siam sakhi impeachment anti mai chunia US chuan president so poni lovin federal official rang point hei hi an ma chon theya impeachment an ma chona wang hian thilan ti sualta tina poni kher lo thei boka an mani hotu te nena an inkar boruak hian thutam taka hril theiani ti chuan engthil sual nge impeach thei ti hingai to le angaya US Constitution Article 2 Section 4 mangin federal official ni na sang tak chelte chu ram phat san tham na la emo thil sual lian takemo ti wanga thiam lo chanti ran ni chuan office atangin pai thak theian ni heta thil sual lian ti chin hi debate thei takania house le senate thil sual lian ani dan chin hi an siam fel thina ni impeachment hi office atanga pai chua tur ti na ni rengem hei po hi ani kher lo theya federal official hei president kan ti yang te hi impeach ani chuan chumi omzia chu house of representative atam zo 51% talin thil ti suala an pu na chu an pompui ti na ni don ani official thiam lo chantir na hi senate vote lak alangai chewa atam zo genan pompui ani chuan office atanga pai thak ani thei chawang